mun rang ranga tanga INP Mizo channel clear tu te in zain chi bai le vek ule September ni riata niya hun thain chan theu kan du saka cheu nimin September ni sari tu khan NUG chuan D-Day a in tran thu apuang ta hlol maya tlangram ethnic nam sipai te le PDF pol rang te chuan an loma mun tin maya in dona chuak ngal boka D-Day ya puan ma puin boina in dona hi achuak deuh renga nimin D-Day in tran ni kha chuan in dona chuak na sale zual hle ni na lang tun tum chu D-Day an puan nuwa thil khen dan tlang pui nimin lama kan puan man tak lo then khat le voin lama thil khleng langsar zual kan soi photanga ti chuan NUG in D-Day an puan chungchanga Myanmar le ramdang US le UK ang chi te lo don son du dan thuko chang kan soi chhun zom don nia nimin tu khan Vishnu PDF ten makui region huam chung mun lia bom antipuaka tanin tari region lama KNU Brigade Force tele sipai te anin kap na saboka thaliam ta atanga nimin khleng khan KNU Brigade Force tele sipai te inkara indona voisom thum le paruk achuak toa sipai som ni chuang an thi to ni kaya state loiko le dimosu inkara KNDF tele terrorist sipai te nimin taidar thum vel khan anin kapa terrorist sipai palian thi ni intukin lama DVB news chuan soi dimosu township huam chunga khoruka nizan khan terrorist sipai zathum chuang zetan luta anin thausana sa hle a mi in chunga lutin civil mi te bungrua an du to kinan suasama an in te pon hal le nol mai an sual thiam khopa dimosu le loiko inkara om tuma pon lama sahim na zonga tlan lo turin thuan chua zui bokani nimin tlaida rukvel khan KNDF le PDF te tangkop chuan dimosu police station an be ngala terrorist lampoin ral thuam lian mangin khopui lam an kap na sa hle boka dimosu township mi puite po him na zongin an tlan na sa hleya chutianga mi pui nol pui ral tlan an zik huai lai chuan dimosu township dopoku kholu na taka bike anin suwa naupang pakhat aboral phale der maya puitling pakhatin hliama tur bok Irawadi news chuan dimosu ke man bei mek ti thua soi nu reilote zandar sari vel khan KNDF lam chuan ke man lak saka an hal sakta ni in media rang in an soi indona hi voin lama pon la chun zom zelani September ni riat tukindar sari vel po khan terrorist sipai te chuan mel rukhua antia in ni chu omze omlovin an hal le to ni in KNDF lam chuan an soi bok sian state mar lama ko kan nam sipai te le terrorist sipai te an lo in kap ve boka palo township lama po PDF te le terrorist sipai te nimin tu D-Day in tran ni khan an in kap boka sipai pali thi in hliam tur som thum zetan omani Sakain region Butalin township huam chunga maitel tower som pakhat zet chu nimin khan aruala ti chiat vek ani boka maitel company a hian kan soi photo ang khan sipai and share an nei ve trevani Chin state marlam ton jang khopuya police panga chuan D-Day ni khan CDM lama pakayin mipui an thlawp le tabok D-Day an puan zan nizan khan hakha khopuya silai ri an sa hle maya CDF te ne nanin kap nge an manian boy nge anin thausa hrim nge ti thu chiang engman la soi hlei theilova tukin lama an soi dan chuan nizana hakha khopuya silai le bomri na satak mai kha sipai te thil ti nge ani a hakha khopui Nazaret venga mara biak intelin in then khat an kap pop khle thua maya tin chin u si venga om papakhat chuan hliam na taka tur ni in an soibok sipai lam hian tukin September ni riat khan anti chiat te din mun en felin an veivak vel ni in hakha news chuan asoya ngai dam te pon deal ni in asoi D-Day an puan ni nimin khan falam khopuya Myanmar Economic Bank a an manager chu CNDF 10 silai mu mangin warning an lo pe boka an soidan chuan bank manager hian tunlaya an ram boy den chen hian bank atanga poisa la chuak te chu
sumalo deal na sa theilu tukani oma a over deuh viu vani ome aduam zel phei chuan a thi pha ang tia hlo om viu mai D-Day an puan zan September ni sari ni zan khan rengun khopui not ukalapa South Dagon 20 taki tra le in sing township lama bomba puak ve ngal boka nimin lama bom puak na satba ka voin September ni riat lama po rengun khopui mun rang ranga bom puak soitur om zel boka boru karal muang lo tatak zet ne na lang rengun khopui asia wal lama bomba puak phota chiat na thlengero soitur om lem lova New Dagon chim lama voin chun lai vel khana puak le a chumi nu minute som panga vela South Dagon Irawati road lama voin ni apuak le boka tin voin chongmadar som pakhat le chan ve vel khan Dagon beach lama alo puak to boka voin chongnudar khat le chan ve vel khan mayan kong township tamain point lama apuak le bok voin chun lai vel khan hlegu township yikta venga an venglal office bom alo puak boka an venglal le midang pakhatin hliaman tuar ni in BBC chuan soyani nimina tang kha chuan rengun khopui chu bom puak hli rina khat ani ringot mai ani hi D-Day an puan wang phei chu ni lo mai thaya minong hlana te lam hian sipayan mamo na hi asang to hrim hrima Myanmar news in a soidan chuan rengun khopui huam chung Mobi township lama veng then khata chuan veng khat kho khata tangin sipaya tang tur mi som thum zel chua pui turin minong hlanan thua pe ni in an soya adik nge yem ti ero kan thre chiang thei chialo heng lai vela cheng mi tam tak chuan sipaya tan du lovin tlan bo vik mayan du zok ne soi ani boka venglal te tan po boi thak du viu dona kan thulak na ina soi zel dan chuan venglal then khat chuan sipaya tang tur an zong tan to ani ati bok KIA lampoin in dawan machon le don ni na langta do phung yan khopuya om terrorist sipai zani vel chuan September ni riat tukin khan KIA mun pui battalion som pakua te om na lam an panta a KIA mun pui lai za lam be an tum le ni mai thei tun lai hian lai za a KIA mun pui hual vel tlang mual rem chang lai a pianga terrorist lam hian om munan khuar ve zela sipai sang chuang hi chu an om reng ni in kachin lam chuan an soi ni zandar som vel po khan ral thuam lian le silai pa ngai an kap na sa hle ni in do phung yan lam chuan media thok tu te hne na an soi ta nain le shin bui yan kho inkar kalkong pui lajia bum kianga tukin dariat vel khan terrorist sipai te an bom vele a thian om nual ni in an soi remote control mangin boman tipuak ni an soi ani voindar som thleng kha chuan in dona la chuak lo na a lajia bum che vela hian meter sang khat vel leka in hlatin nam sipai te le terrorist sipai te hi anin epreng ti ani a in do mai thei an nia wangin helai che vela mi te po mundanga anin sasing mek ni in kachin news chuan a soya mizima news in anakin luka soidan chuan voin chomadar som pakhat pel vela tang khan helai lajia bum vela hian anin kap na sale hle to ani tu te lam nge chan thazok thi le hliaman omem ti ero thu chiang ala soi thei lovani September ni riat voin khan sakan region huam chunga pale PDF tele pale revolutionary army PLA anti te tang kopin terrorist sipai an kapa sipai pasari an thia palidangin hliaman tur bok terrorist sipai somthum vel bike nena an kal chu konglaka bom nenan lo lambuna PDF le PRA lamero hliam tuar le thi omlo te in anin saseng le theyani September ni riat voin chomadar som pakhat vel khan sakan region tho myong township PDF tele terrorist sipai te anin kap le boka myong PDF ten voina anka terrorist te hi Irawati luikam menchian khopui lama sipai za velan nia terrorist laminan ka masaka wange in kap ta ni in PDF lam chuan an soya chanchinan report nu nung bera kha chuan terrorist lam sipai te hi mi palian thito nia soi ni in PDF lam mi pakhatin hliam te nawa nei ve bok Sakan region tho kalimiu township huam chunga
si zua chakta zo kan ti khua mi pahni kumsom li le pariat mi uwin ong le kumsom ni mi sain wana ong te chu September ni sari nimin khan terroristen kongko hmuh tuata nan hruaya September ni riat voin lama ero an ruang hmu ani thu an khomi papakhat chuan RFA nena asoi an pahnih hian hmun danga an ruang hi oma an taksa a vuak na hnu ma atam hle ni in asoi bok nimin September ni sari khan kale PDF te chuan chau phu khwale donwe kho inkara terrorist sipai te an be thu an lo soi to a boman che na na wangin terrorist sipai palian thi thu le som chuangin hliaman tor thu an soyani voin September ni riat ni po hian ram chu mun ranga bompu khatam le hle boka mandalay khopui sin ku tam chi pa an veng lal thok tu te ina nizan khan boma puak nual maya voin September ni riat niya suibu khopuya USDP party member te silaya ka an ni awangin mi pathum an thia pong ti khopuya chuan an veng lal thachang dol tu te zinga mi pakhat ina boma puaka mi pahni an thia midang panga in hliam an tuar boka yecha chu khopuya po bomba puak ngei ne soi ani bok tin chundar som pahni le achan ve chhovel khan mandalay chianmia ta se road 26 sa police station po tu ti hriat lovin bominan be le boka chanchin chiang jok ngai chan me kani September ni riat tukindar kwale chan vevel khan phe khung PDF tele terrorist sipai te anin kap le bok terrorist motor pangakal mek chu PDF laminan lo lambuna an lambun nu hian darkar chan vevel zet anin kap chhun zomani PDF laminan soidan chuan anni lama thian omlova terrorist lama ero thian om nge anti inkahna dai nu relo te ya phe khung lama tanga bai kami veivak mi pa pahni chu terrorist tenan kapa an ruang le an bike an langal ne soi ani bok NUG in D-Day yapuan hi tlangram nam sipai pol rangin engkiang takin ngen lo ngai ti nam sipai ho tu te VOA le media rangin an kom na atangin kan hriat thiam thei chin kan an soi chhong velenga hei hi nimin NUG in D-Day yapuan nuwa an kom na te ni hloma voin lama pon om dan hi adang lam vakinarin om lova an thu soi hi tun thlenga an din mun ala ni nge yenarin om Colonel Nobu KIO chuan ti hian a soya keini KIO Central Committee chuan NUG in hetia D-Day yapuan chungchanga hian ngai dan le pom dan rorel fel kan la nei chi lova Central Committee lama tanga thu chuak engma kan la dong lovani atia General Nobu chuan ama mi mal ngai dan a soi chhun zoma mi pui chunga sipai council chet dan nun rong lutuk an tor thei to lo wangin hetianga ti ve mai angai ta ni in ka hria a an thu chua chuan chu tiang tak chuan an soi chuang lova khoi hmuna nge engtin nge ti po soi om chuang lo ram chung mi pui zong revolution na tel tura an som na ani ber mai in do na hi soi lo ka theilo khoya nge engtika nge in do na chua don ti tu man kan thesa lova chu wangin mi pui lampo englai po in ring renga an omatula ni ber mai ati tin KIA hi chuan tun ma atanga kan lo nei to Kachin Revolution kong kha kan zo zelang atibok TNLA atangin major ta ai cho point KIO lam ang bokin engma thu hlafelan nei ri lo thu asoi ve boka TNLA MNDAA le AA te hi unaw thum ti thin khan nia an unaw thum hian engma thurel khom an la nei ri lo ani MNDAA lam chuan thu chua le rorel fel soi fak tur om ri lo ma se mi pui lama an din tur thu an soya tin NCA ya ming lo sign to nam sipai pol som te in zom khom PPST antia an ho to pa point NUG thu chua chungchang an rel ri lo thu asoya nemen khan online meeting an nei na a D-Day chungchang engma an soi telova voin lama hian thu rel fel an nei arin omani KIO lama tangin Colonel Nobu chuan hmu dan ti hian a soi le boka NUG in hetiang hian thua chua to boka chu wangin mi pui lampo ma ni omna mun thewa him taka kanom thei dan tur ngai tu a in ring ringa oma tul ta ati
kan soitak NCA ming sign tu nam sipai pol som te inzom khom na PPST lam chuan NUG an thlawp ange thlawp lowang ti thuwa mani nambil du thanna ani thu an soi ti ani boka hetiang ani le zel chuan NUG thlawpa terrorist sipai do na konga duayan nam sipai te hi an khuang rual chialo mai the ani hi NUG indi de ya puan tak mai chungchanga hian ngai dan rang thir dan rang om nge yanga terrorist council lama thupuang thin tu zomin tu na chuan UN General Assembly a thlendon ta ka wanga thilti ni angai thu alo soi ve boka credentials committee na pombei sei wanga ti ni angaya hetia soiba ka ram chunga remna le mon na om du tu te tran puina in PDF te kan man thei zela anral thuam te kan chu sak thin boka hei wang hian anin san mar thei be sei wanga di de hi puang ta an ni thei ati boka ten Myanmar ram pum huwa pa kan soi chuan sipai council in COVID-19 dona na ma alak na mi puite hne na vaccine ape kal zel ti thuan op turin NUG hian thila ti ni ati bok zomin tu na thu soite zinga UN laminan pom thei be sei wang ti lam hoya asoi hian ngai tu aphu deu ne na langa UN General Assembly thlen ma chorkar khata rama boi zual ani tamaya hei hian UN lama NUG tan hong tha ani thei phangem BBC lamin political analyst tam takan komna atanga thil chiang tak kan soile zeu thin chu sipai council le NUG chakna om thei ve ve hi ani NUG tan chuan democracy dan dik taka in thlang chumikal zelin ma an lak hi an chak theina chance ania sipai council lam tan chuan ram chunga boina chingfela thunei na ken ko thei tongkam danga soi chuan sarkara ran thei hi a chance thatak turani veang ti ani deuh maya hei tak hi NUG hian phe thak tumin sipai council nuaya ramaral muang lo ti fia takalan tira tum le zual ni in mithiam tam tak chuan an nga yani hetianga di day anan puana ram aboi zual le hi chuan sipai council lamin raman thunun thei nia anin soi zong zong kha adik lo vek dona sarkar dik zok anga han pom mai kha UN tan po har sat pha don ani lelama chuan NUG tan lo zonga soi du te tan po soi thei tur om ve ni na lang bok tunlai hi Asian Special Envoy everyone Yusufan inka hai om setia athem lai tak alo ni vea sipai council lampo inan nial don lo ni om takin bawrua ka om boka chutianga remna le mon na a om theina na Asian palai te lampo in man lak mek lai le kol eng mai thainia thila om mek laya NUG in hetiang ma ala le ta thut mai hi thil in min lo takani ti zong po in UN palai tam tak teril ruwa a om thei bok nge yang chu Myanmar mi ram dangaral tlan ta ten Poland din tak NCGUB antia an cabinet member lo ni to thin u bulha tin chuan he thu hi soin NUG tana tan muna om thei cheu dan ti hian soya NUG le CRPH thil tum chu sipai le dictatorship pai thak hian ya wangin ramdang in rola chin fel mai chi po ni lo Myanmar mi puite nge in an sual chhuat tur thilani atia iwena hian NUG palai u chomu thu na hilo pom ta zel po ni se Myanmar ram chunga ero sipai thu nei na pai thaturin le democracy din chantir le turin democratic activist te hian nasataka an be chun zom zel atul tho thowang atibok lelama chuan sipai council lampalai hilo pom zok ta po ni se ram tin tenor na pressure atam hle dona chutiang zonga akalangai ve thowinarin om hle boke hetianga NUG lamin di day anan puang taruk mai hi ramdang sarkar dang te poin kandin mun enin min riat thiam pui ngei kan be sei ti in president duwala sila khana soya an riat thiam puyangem ti hi ril ruwa a om ve boka ram tin te chuda tha ila NUG thlop em tu te singa US le UK lam te hian engtiang in nge he thu hi an don son ti RFA zo na an chan na kanan soi chun zom lo nge September ni sari nimin tu ka NUG di day puan chung chang chu US Foreign Department lama thu soi tu pakhat chuan thil tha ni a hriat lo thu asoya Myanmar ma boina om mek ral thuam manga chin fel tum na hi kan pom theilo ati
D-Day chung changa US ril ruput dan engtin nge ni tia RFA zo na US Foreign Department lamin email an chhan dan chu hetiang hi ni NUG in D-Day ya puan thu chu kan lo hreve nge ya tuna Myanmar ama boina ommek ral thuam le hriam hrei manga chin fel tum na hi US sarkar chu na pomlo chu wangin in biak rem na political dialogue manga chin fel dan kong zong turin mo phurna nei tu zong zong te kan nge na ni Myanmar ama la chuan COVID-19 hria dar mek sia tranpui ngai te kan tranpui theinan ram chung ral mon hi apoi mo em ani antiani hei ba ka terrorist council lampo in ral thuam an chelek thin anti top nan te Myanmaram chu democracy dan ang taka akal le theinan le sipai council in Myanmar tak zong zong an chua nan te US chuan kan ngen non le bok antia engma hi omzia tak tak phei chu om hlei thei chuang lova NUG indeed ya puan hi UK sarkar poin kan pomlo chu an ti chia lo na a US sarkar su khlek ang deuh kha an ni dan ani ve thobok UK Foreign Department an minister pakhat chuan Twitter kal tlangin Myanmar a democracy omle theinan political dialogue nei tura an du zok thu soin sipai council chet dan an dem thu te soi ve boka engpo ni se Myanmaram China beina na strategic point poimo ni na te aram leilung ho sakna nga zia te an revika ato nga taka min ong hlana han nual suat hi an ngam chia lowe moni don ni China Communist Party chuan online meeting a tel ve turin NLD party asom vele ta kan hriat thewangin minong hlana sipai council chuan NLD thia ngot maya boi puya hei hi China point tha ti lo hle ni NLD thia chungchanga soya changkhan Beijing sarkar chuan thil tu lo tak nakin lama boina lian zo ka in nu lu na turani thu a soya Beijing chuan sipai council an tho pui ang bokin NLD sarkar po thataka an tho pui thin thu a soi bok September ni kuwa naktu ka khian Southeast Asia le South Asia chunga ramhrang party tetel na party rang in po ton na mga ram mason na kongzon program an nei dona hei hi online virtual meeting mga nei turani he online meeting a tel tur hian China Communist Party chuan Myanmar ama sipai council ep tulian ber NLD party asom vea somna anga an tel ve tur thu NLD party roi tu te zinga pakhat chuan soi Myanmar ama tanga tel ve tur somna dong tu hi NLD tiamin party pali an omani sipain NLD thi atum hi China hian tha atilo tak taka hetiang hian boruwa ka khel te poni mai thei ole tuntuma Myanmar news le thuko chang kanan ti chwa thei chu khati zong kha ania kan channel min hlut saka atop thlenga min lo clear sak thina wangin clear tu te inza chunga kan lo me